Menta kasni ka artarik urimpang arajar arpulai ka Southwest Khasi Hills District Softball Association bat ka Maukarwat Youth Development Association kala yo aban kitbok kit riang da ka baay mensiam nak benta ki saungut ki kna samla jang ka Southwest Khasi Hills District ki banselit ban mi khmat ya ka district ba ya ka jilla Meghalaya ha ka 44th Senior National Softball Championship arjar arpulai ha Odisha kaban sedang na du ka santarik hadu ka kandai tarik ubanai rempang arhajar arpulai. Na pedeng ki khatsan ngot ki balet ya shambanta hakani ka lempung ya lekai softball ha Odisha saungut ki dei ki bana Southwest Khasi Hills District usamla Don Bok Kelsen Marwen udai banshan bor meliam but u Lucky Star Marwen nakashnang maulangwir but u Joyfulness nong siet nakashnang Maukarwat Southwest Khasi Hills District. Kumta nakaliang ka Southwest Khasi Hills District Softball Association balalam khamat doba Ben Johnson Lingdo Secretary jangka Southwest Khasi Hills District Softball Association uba Polin Lingdo President but uba 11 San Wanyang President ka Maukarwat Youth Development Association kum kadak jangka jengai mensiam yaki ulayo ben pinkup buram ringkat ki kentien ai mensiam yaki bakin long ki beriau ki batrish tambat minat hakadi ka kam khanang bekin la ban wanra bat yo khet ya uso jangka jingjok ka kubodok opi hawa phile se le kai bha kum opi la trish tom tenang ile kai bha le bha te ile adu komen musim firmanra uso jangka jingjok firmanra kanang baburam ya latin nimkom ya ni ka association ya ka district mereka state ibar boy ina kalian juga ngasudan manoi kata opile lek dan jingsuk zikman boleh non ka kopi ilek ai ba firmanra uso jangka jingjok kita kini kentin kandiat boleh non ka kopi Beliau nga teng Don Bok Samarwan teng dah nem ta banyak tu pi kendiap pa ngitei ki dena posnong melawir bat ni we dena posnong kerap ini we de posnong melawir tingi menta kesngi ngimat ban mit anina posnong kerap ban ki sulong ta ban yo ban lek akan kacing lekai softball ka senior national championship yo softball te ngi kajing yalti jungi nukong ya deti hanya po mukrot ba sang ka don ka kucing kam tinggal lek bar to por ki don ki apa yang ina po softball section jong mukrot wakin lek akan ka trial nakentakan ka championship jong ka softball jong ka nasional te dalet pan trial don sangot ki balet laingut layak macam jet iway idon tongba isolate hadian ini kaliang napo distrik nilalek pantrayal ti idon sangut ki member juga Maukarwat Softball Association ki ba lek bikmat ka trial bat ni jet sangut nakabentakan ka senior nasional softball championship ka Bantalong hapo stadium Puri ka ba Dejoka State Odisha nika Maukarwat Association juga nika softball entang ya poya nika thong te tang nyat ba ai jikran nika por ta te ka banang kong te nilai kerbala maban persiang ban praktis ya kan nika jing kain marba nika jing kain kolong ka kam no ba kene jala jungi kepada pau bah merba di tiar kulung ki barem pat kejing karu kulung ka te ngi layak kaya kene la sim ta sisin ya silong ta sisin ile ha menipur bat menta patsa bisa kita Youth Development Association nidon hane rekat berkini samla jong kana dong tan ke jongi ki ban represent ke state ke jongi habde berka softball senior national softball championship jong snap arjar play ke Banong Odisha tinang leng ke jongi kum Maukarwat Youth Development Association ni kitbok ke yang namta jongpi ki samla ki laingut samla arngut na posno melawir odi we na posno Maukarwat
bagi kermen pinwara ya ke nam ke buram tentang ini dong tentang jungi buat kum jurum tentang stir ni community baka jeng persang ke jongpi ban IT musim nak bentakan di ke kamji lekai buat ni kermen ro bapin yang ngi tristom nak mikapor buat ba nak pun iya ke jong asap pong ke jongpi hak mungkin ke jajing lekai tileng jungi asion ni kibuk ke tentang jongpi ni kerku kerdo yang bapaknya pusuk pisan juga cukup pun bapaknya yuk menyipat kian kenang bapaknya lah ban ini kai